米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。Pasipanaan no kawas kita do rarakaten lalan，主会指示我们当走的路。Saligaka mapulong平安，malazai kita milayap do suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I taneng sakatulo at sepang sakaanem atusir suarsa I masa maamaanay lemak iso I pasairaan I tapang ko falutsa iso ta pasipanaan ning rakiso do mutselai lalan iso saan 箴言第3章第6节说，无论做什么事都要以上主的旨意为依归，他就会指示你走正路。Saligakao o naikawasay ko taneng nomita. Orasaka, mitier kita to kawas I. Saay katleng o sakalemer atsa ko orib ita. O sakahapinang tsa ita o maan ko matatulungay at lemak umaan ko saay ka tatulong lemak ta umutsulay ko lemak nomita。我们的智慧是上主所赐的，因此信仰不只是让我们蒙福而已，更是让我们明辨是非，行为正直。Mi dolon kita，我们同心祷告。Tapangao mangalay kako misapuner do falujo mitier I tiswanan. Ta citaneng kako pakalias do raraw. Nanay palalanen iso ko rarakaten ako. Ta caay kaliyang kako do nafalujoan no miso. 主啊，我愿意谦卑信靠你，使我有智慧远离罪恶。愿你指示我当走的路，使我不违背你的旨意。Pakai ni I tatamaanay angangan nutapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalemet no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。